ubaba wethu onake right mode ukuthi abantu abakho bathi bacela ukuthi bakubone ekumathupha ebezohlangana nathi abemazi inhlupho zethu. I'm constituency coordinator weBulawayo South constituency. Esuka eMakokoba lapha ize yibambe eFamuna le ize yibambe eBenside ukucineni le ususiye eMatopo. Ngizonika ireport ngizazama ukuyenza ibe short ireport ka Honorable Raj Modi ukuthi yena kade ngo2025 uyenzeni anti ngiyakhumbula kuhle nxa babekhona ngizatshengisa ngokuvuma ukuthi ngo2025 sahlangana kuyona le ihola ngithi yikho kwangumhlangano kaCouncil sazobuzana ukuthi kade vele sifuna ukwenzani kuconstituency yethu yikho saphuma le document yethu esasithi thina yiwork plan ye1 year engahamba ngayibhala nansi lapha anti ku work plan yethu into eyi1 enkulu esayibonayo ukuthi i-challenge ku constituency yonke i-crisis yamanzi. Siyavumelana? Sasesiphenduka sathi number 2 i-crisis ye-security. Sasesiphenduka sathi thina number 3 indaba yezidakamizwa, drug and substance abuse. Number 4 sasesithi indaba ezihlangahlangeneyo eziningi angithi kodwa sasibambe zona lezo ezingaki ezingu3 ababekhona yikho yini yikho late last year ngo-November towards December sase receive imali yethu e-CDF Constituency Development Fund ibuya ingamazigi equivalent to $50,000 angithi sase sisithi thina sathatha idocument lethu leli sathi kanje savumelanani lezakhamizi zika Bulawayo South savumelana ukulungisa indaba yani yamanzi. Into enhle ku ward 7 jikelele wonke ukuthi ngithe sengikhangela sesiyenze yonke into ngasembona ukuthi ward 7 ngiyothole ama solar powered poles angkhona eMakokoba lapha ku ward 7 emaflats lawa sengikhohla ibizo lapha kusile flats angithi isibhorani sasingesokukotshoza sathi let's upgrade it ibe le 10,000 liter yayo yamanzi ibe solar powered abantu bengabi belokhu bethwala nzima bekotshoza sadlula khonapho saya esizinda la ngward 7 we did the same sadlula khonapho saya Upperton Groove liyandisa ukuyikhohla kakhulu bakhona abahlala eUpperton Groove la bakhona sikhona isibhorani aphuma amanzi siyabona kuhle xa kunjalo kuhle ngithi sasesikhangela futhi indawo eziningi ezazingakwanisi finyelelekanga ukuthi zifakwe lezo zibhorani ngoba imali yakhona engakwanisi izibhorani eziningi sathi ngcono sihle sibanike number 2 where we decided ukuthi asipathengeleni nama button stick lama reflective vest lento zokusebenzisa nxa bekuma neighborhood watch abo but line eMakokoba lisozela ukuthole ngoba kuthole ngabangatholanga izibhorani sezwanana badala yikho kwayenzakalayo yikho esakwenzayo ngemali yethu ye-CDF sengikhiphile kwe-CDF sengikufaka eceleni sensithi kanti yena ubaba uModi usiyenzelani njengemaKokoba yedwa angithi amthemba lapha izimfa sihlala zisenzakala anti hlala kufiwe eMakokoba kulabantu abaningi iyabuya ibhasi iyabhadalelwa yingubaba uModi oyibhadalayo kungaba le crisis yamanzi uyazama ukuthi athumele ibhawuza yakhe nxa ikhulumisana lo councilor lapha ngithi enye into esisuke sayibona that we had overlooked bakhona abantwana abafunda eLoche primary ngicela phambi izandla eLoche anti primary lela balutshwana be all right anyways abantwana abafunda eLoche anti liyakwazi ukuthi kufuna ukuyakha ischool block kufuna ukuyakha ischool block anti sa-approachwa ngabakhokheli besikolo korbana uMP wathi mina ngikwanisa ukuthi ngilincedisane la mali eningi kodwa ngiyakwanisa ukuthi sincedisane sisebenzeni sonkeni ndawonye lina into elizangiyenzela yona njengabantu beLoche primary liza kwakha isilugu senu senkukhu
lingayakha isilungu senkukhu lithenge linamatsiyane kuphela kumbe ngangu-2000 kumbe ngangu-5000 kumbe ngangu-20,000 mina ngizalinika ukudla kwenkukhu zona lezo. Inkukhu zona lezo zingafika 6 weeks ngizazithenga futhi mina. Siyezwana na? Indlela yokuthi sizame ukuraise imali yokuthi sincedisane ukwakhani isikolo lapha ngithi ngile book enilalo la yile report le yanti it's a very big book alibambi lapha kuphela libambi indawo eziningi angithi so angikwanisi ukulinika umuntu wonke ngoba vele mvuyelo ngamakhopha kulutshwana but whoever wants to read it you can come and read ubone ukuthi hayi over the year edlulileyo ubaba uModi uyenze kuphi angithi it's unfortunate ukuthi abantu baye expect okukhulu lokubona uMP wabo every day kunjalo phela. The unfortunate part is uMP wethu aso MP kuphela. uMP wethu ungu deputy minister. Engu deputy minister njalo nginje mina ngimela lapha kathesi yena usemsebenzini eHarare. Bavula iplant enye abayivulayo ekulungisa ama chips I'm sure. So kunzima ukuthi afinyelele kakhulu ukuthi atholakale khona on the ground. But okuhle baba ku organizer ngokuthi thina eMakokoba sisebenza mnandi ngoba nxa ngikhayela umama Kawoma lapha lo mama councillor ngabantu engisebenza labo every day. So i-information iyafika ku-MP nxa lingayidlulisa kumathandazeni eliwasebenzisayo. Ngiyabonga. Thanda ukulibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu nganali mina enhle kangaka. Ngisithi baba Modi ngicela ukuthi sikuthume uthathe leli bhatshi esikuthuma lona ngalesi sikhathi. Uye sicelela ukhansila. Uthi sithe sicela engasithatheli izinqola ngoba yikho esizuza khona imali yerent. Yikho esithola khona imali yokuthi sifundise abantwana esikolweni. Akula lutho olunye singalucela. Kuba yena siyakwazi njengo-MP engahambe ngale esiceleni nokuthi sithengise eStreet ngoba eStreet lasisathengisa. Thina abanye sithengisa ama-chips basilanda ezindlu bethi singathengiseli ezindlu. Siyakuthuma baba Modi ukuthi sicela uye sicelela ngiyabonga. Siyabonga ku-CDF osikele ebevele kubhaliwe lempakathi uvumile ukuthi sasivumelele lokhu nalokhu. Isigaba sokuqala siyabonga samanzi. Esesibili ngesesikhathi sama-drugs. Kodwa siyacela ukuthi kuzo lezi izigaba zonezi ebeziyenziwe ngibona ukuthi liyazifeza lisiya phambili ngoba lokho siphila lokho sikhona lokho sikhangeleli ukuthi ubaba uModi uzasenzela okunene. Siyabonga umncedo yonke imisebenzi yonke ayenzayo kungaba kusezifeni kungaba ngamanzi kungaba kuyini. Siyabonga kayingezelele kukhona okwakwenzayo. Siyacela ukuthi kulokuzeni lesithathu yama-drugs bakithi siyacela angenele kakhulu into yama-drugs leyo ibe into ethi ibe lesibonelo khonapha eMakokoba Ward 7 kwamanye amawadi ukuthi uMP wangale sezame behlanganisa nomama council sebezama umzamo wama-drugs babalapha laphana. Siyabonga ukuthi usifundisile sibile ukubhola inhlanzi kasibholelanga inhlanzi. Ngizokhulunywa ngendaba yelotshe ukuthi uthe uzasincedisa ngokwenza lokhu lalokhu. Umbuzo wami kukhona ukuthi iproject yakho nisiqalisile abazali abantu abafunde lotshe selisibonele isiluphu senkukhu selitshele ukuthi lisiyakhe yini ngoba licebe elihle kakhulu le. Inkukhu nguyozazithenga ukudla uzalinika bazali noma ngazothola izotshintshana ukufida inkukhu lokho lingehluleka kulokuthi libhadalise i-building fund ye$30 abantwana bengena ngephansi. Lelo licebe elihle kakhulu. Siyabonga kakhulu kubaba uModi. Ngikhuthaza futhi abazali ukuthi kungathiwa nansi isiluphu litshintshane ukuze fida amatsiyane. Hayi ngiyacela sihambe bazali usincedile ubaba. Siyabonga. Lesikhalazo esisodwa nje engacela ukuthi sihambe government in terms of imali eyabinikwa ama-constitutions i-devolving fund ukuthi awebeyikhwezele ngokuthi 50,000
ngondiswa akayenzi development ethize so endaweni enkulu enjengaleyo eMakhukhula uthi nxa bebuyela ngani ukuthi at least bebefaka kuma-200 kuma-300,000 ukuthi kukhanye ukusebenza endaweni. Uyasitshelela ubaba wethu Raj Modi ukuthi abantu abakho bathi bacela ukuthi bakubone kumathupha ebezohlangana nathi abekwazi inhlupho zethu abekwazi inhlupho zethu ubaba uRaj Modi siyabe sicela ukuthi ubaba abuye kuzwile lapha usithi last year sabuya sanitshela ukuthi sathatheni kufundayo nakuproposayo sifuna yena mathupha asinike i-breakdown ukuthi kuhamba nje ngemali ye-CDF ngoba imali ebelinthi ithuthukisa isigaba sethu engahlali ethubeni ubaba siyamthanda sibi kodwa sicela ukuthi nenye bize njengoba ukhansela ngambona ubaba ukhansela ebiza umhlangano lapho ukuthi sakhabisi bebuye lathi sicela i-meeting nobaba u-honorable Raj Modi. Imali yethu ye-Ward Detention Fund $136,323 yimali esilayo. Siyezwana khonapho. Imali le ayikho kimi ukhansela ukuthi beni kuthiwa i-bank account kakhansela. Hayi ayikho kimi. Abakwenzayo imali le singaphuma lama-project ethu siyawahambisa ekhansilini. Bona yibo abasithengelayo besilungisele izinto phakathi kwesigaba ngemali yethu enale Ward Detention Fund. So khathesi thina njengo Ward 7 uWard 7 ukhulumile ubaba usele uhope lapha ukuthi Ward 7 ugcine eChabalala extension until awazi nguye Ward 7 isizinda la Ward 7 isonguvu la Ward 7 Westgate la Ward 7 iRecto la Ward 7 so savumelana ukuthi eMakhokhoba sinama toilet yethu lana yi2 asefusini lapha abanye siyawazi angasebenziyo sicela ukuthi besilungisele ama-toilet lawana ngoba silabantu abathengisayo lapha efusini kambe bangena ngapha etoilet bangena ngapha etoilet ama-toilet afile kuleliyane khona phana kuleliyane esekreshi itoilet enhle kakhulu kodwa ngoba ama-toilet lawa njani afile sasesicela ukuthi kabasilungisele ama-toilet lawana ngemali yethu ye-Ward Detention. Okunye sathi sicela amathawalayithi akunamathawalayithi asebenzayo every day ngangibone kuma-group belithawalayithi sibazinkuzisi belithawalayithi endaweni ethile amathawalayithi ethu sonke labesizinda kawasebenzi so ngokunye kwezinto okumele ukuthi ikhansili njani isilungisele sacela ibholu eChabalala extension eChabalala extension abanamabholu njengathi eMakhokhoba semabholu amaningi silamabholu nje nathi sisithi MP wahamba wafaka iJojo tank lapha silebholu lesole emabusela maningi amabholu lesizinda akhona amabholu khathesi sizama ukuthi siwalungise amanye esizinda amabholu angasebenzi kodwa eChabalala extension akulamabholu so ngama-project amathathu esavumelanayo ukuthi sicela ukuthi ukhansili ngemali yethu ye-Ward Detention besenzele khona so siyakhuthazana abazali ukuthi akasibhadale nini ngoba the more we pay imali yethu ibaningi angithi yikho besibonayo besibiza imhlangano izinyanga ezidlulileyo zizama ukuthi sixoxisana ukuthi asibhadale nini ama-bills ethu nxa sibhadala ikhansili ke yantshela athi hayi ikhansila after meeting leyana abantu babhadalile nxa sibhadala solokhu siphosele sithi khansili imali yethu ye-Ward Detention iba njani ibaningi so khathesi into abantu bazabuza ukuthi kanti selaqalisa yini ukulungisa asikaqalisi into eyenzakalayo baqala befaka amathenda ukuthi sifuna imaterial enje okumele belungise ngayo eMakhokhoba anti amathenda akhona avalwe kuthanya so kusuka lapho sikhangelela ukuthi by August lo yabe winile ithende ukuthi asupply ngezinto zokulungisa amathawalayithi ngezinto zokulungisa ema-toilet lebholu anti sebezaqalisa ukuthi kusetshenzwe yikho okuphathelene le-Ward Detention. Kumnyaka ophelileyo besikhonapha futhi ngiyakhumbula kahle ngalazisa ngokuthi silohlelo phakathi komuzi
khona lapha ikakhulu emakhokhoba lapho kade singena khona sitshintsha lokhuyana esasithi ngama-load limit sifaka i-prepayment njalo leziyana izindlu ebezisebenzisa intambo eyodwa sizehlukanisile esakuthi i-splitting so indlu lendlu isile meter yayo ngithemba kunjalo kungayenzakala ukuthi mhlawumbe engxenye lapho elihlala khona kasikafiki kumbe saliyeqa sicela likhululeke libuye ema-ofisini sililungisele indlu lendlu kumele ibe le meter yayo i-program leyo siyiqedisile ngo-June 30 last year but like njengoba sitsho kwakusele okunye lapha lalaphana silokhu sihamba silungisa siyabonga kakhulu i-cooperation esayitholayo ukuze i-program leyo iphumelele mhlawumbe ngingakaze ngihlale phansi ngilalele ngizwe ukuthi abazali baqondisa njani uZesa ukuze bathole iservice abayifunayo ngilamazwi amabili amathathu nje mayelana lokusebenza kuhle kukagesi ngekhaya ikakhulu ingozi ezingasehlela lokuthi singathola njani ama-solutions kumbe ethi izisombululo kulawo ma-challenges sesilahlekelwe ngabantu labantwana abaningi khonapha koBulawayo kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi anthu liyabona intambo zethu nxa zidlula ngeva kwendlu laphana ziyabe zingu-4 lezi ezintathu eziphezulu sizithi ngama-phases le ngaphansi siyithi neutral zonke zithwala umlilo ziyingozi so kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi engaphansi i-neutral endlini ingasafiki kahle antsho ezinye zezibonakalo yilezi ama-tape ungabamba phandle ama-tape amanzi ayashoka kwesinye isikhathi istofu ngikhaya ungasibamba kule condition enjalo siyashoka lokunye nje okusebenzisa ugesi othi ungakubamba uzwe uhlasimulisa isandla akulunganga into yonke esebenzisa ugesi kumele uthi ungayibamba ngehandle yayo kumele ibanjwe ngayo kube nje njengoba nxa ngibamba iselfoni yami akulanto engiyizwayo so siyakhuthaza kakhulu njengoZesa ukuthi lingayizwa nje ama-conditions anjalo sicela lifonele u704 kumbe liye luveve liye reporter lihle livalele leyo ndawo ingaze yasetshenziswa ngabantu ngoba yisayini yokuthi kulomonakalo the next thing nxa i-fault lani sidevelope yaphelela ukuyibamba itape lana umuntu uyafa ngike nga-investigator enye imfa yomunye untombazana lapha emaflatsini emagwegwe kule stofu babekwazi ukuthi vele siyashoka so ebebekwenza bebethatha i-cushion yesofa liya nxa sokusetshenziswa istofu lana umuntu uyama ku-cushion bese pheka yinto ebisazakala ngikhaya ukuthi kulento enjalo kodwa usizi ukuthi kakuzange kuthathwe step kumbe inyathela yokuthi kulungisiswe uhlupho loluyana kwenzakala ke ukuthi kwelinye ilanga wabuya evela ebathroom elunama ezithandele nje okungamalembu lokhu njengomuntu wayesendlini kasabanga lethuba lokuthi kufakwe imet wacicha istofu esasikulamanzi asebhoyile wahle wafa kanjalo kalula okwenzakalayo laphana ukuthi njengoba wayemanzi igetsi lamanzi kuyahambisana ungaba manzi ngithemba lali kunanzele kwesinye isikhathi ungaba izandla zingaba manzi uyefaka iswitch laphana
uyayizwa ufuna ukukunweba ikakhulu lawa kulezi insuku angifuna ukuthi ama-China kulamanye angekho ku-standard ungaba manzi ususwitcha lapha uyezwa kuluma ezandleni akukho right. So enye condition yesibili iqiniso ukuthi kwesinye isikhathi mhlawumbe kasikafiki ku level yokuthi senze i-maintenance omele siyenze ngokuphelela, but kwesinye isikhathi kuba nje lamanye ama-conditions abakhona. Intambo leziyane emnyama ebuya ngikhaya endlini liyana kwesinye isikhathi iyaqamuka ngapha ngekhaya bese ilenge epholweni phansi. Nxa yenze njani intambo liyana ilomlilo ilengozi ngoba ilokhu iqhumeni phezulu emawayileni. So siyacela ukuthi nxa lithe la ibona intambo le njalo lisifonele ku704 kumbe liye luveve lingavumeli abantwana abadlale ngayo. Kwesinye isikhathi iyaqamuka phezulu izowela phansi, hayi leyo ke ingconywana ngoba iyabe sichiya umlilo phela yabuya phansi. But nonetheless sicela kungenzakala something like that lisazise ngesikhathi. Kumbe ukwazisa sibili ze-therapy balendlela yokuthi basithinte si-attend. Then kuzobuya last but not the least silezihlahla esilazo njenge emzini yethu ezama-fruits omengo zinengi nje ama-avocado lezinye nje ezibazinde. Izihlahla lezi ziyakhula zize ziye cover iline yezesa bese zisenza ke ama-fruits khona ngale. Kuyathi sokufuneka ukuthi ifruit lethulwe ke abantwana bayathatha kumbe thina abadala yithi esenza amawuka ngoba thina sikwanisa ukugada phela bona bayakwanisa ukugada bephezulu. Siyenza amawuka lana asuka abe ngawensimbi kumbe iwayila bese silokhu sidonsa lawa esiwafikelayo. Umntwana uyathatha ethi nxa sephezulu efica ukuthi ingatsha kalisamvumela ukuthi aqonge ebese sebenza semwaya. Umntwana ubambe isihlahla esimanzi iwayila yi-conductor antsho ngithe amanzi kanjani aya-conduct iwayila yi-conductor ukuvela athinte lapha sokonakele. So siyacela bakithi nxa kulezi zihlahla ezinjalo liyasibiza siciche uzikapele wena ngokuthanda kwakho si clear off umlilo wezesa. Nxa ufuna njalo sikugamulela isihlahla leziyana uyakhuluma kuloko ifiye okuncane mbe koyi$10 mbe 15 angikwazi sibuye sizosikapa. Then okokugcina sisuka siphambanise nje here and there. Antsho indlu izayakhiwa iphele i-inspector izesa siniki certificate ukuthi is fit ukuthi abantu is safe ukuthi abantu bangahlala. Then phandle ngifuna ukwenza okuyi-business kwami okuncane, ngifuna ukubhabha kumbe ngiwelde kumbe ngenze nje okunye okuncane ukuthi kuncedise. Ekwenzeni njalo sisuka sithathe ama-plug sifake intambo lezi ezinde iyadura intambo la. So kwesinye isikhathi bese sichaya ama-shortcut sihambe sizixhumezele mhlawumbe iphume sibile endlini yeqi street ngiyegelela khatshana laphana kuba lengozi eziningi esike sazibona koBulawayo. Abantu besebenzisa izigelo ungayinyathela iwayila liyana lapho enqunu khona umuntu uyafela khonapha. So siyacela bakithi ukuthi nxa lizayenza i-extension ayibe yi-extension safe, intambo ibe ingalimalanga ingela exposure, hayi lana ebotshwe ngama-plastic liyana kayenzi. Ngiyabonga, ngibona ngathi ngamafitshane nje yikho engithe ngifisa ukuthi siqaphelisane ngakho ngengozi ezingasehlela ngogesi ezindlini zethu. Sengizathi ke ngihlale phansi ngilalele ngizwe ukuthi lisiqondisa njani.
ukuthi ngiwane lapha liyaphambanisa kanti kutheni ukuthi lenze nje sizalale ngilapho ukuthi ngizolalela sibone ukuthi singasizana kanjani ngiyabonga kulungiswe because esikubonayo nxa kuthe kwaba le fault vele sukwazi ukuthi sokonakele it will take isikhathi and lokana vele it encourages corruption kanjalo and again you've been saying ukuthi nxa kule fault fonani ku-704 ngithemba siyavumelana sonke lapho uthi ku-704 it's a waste of time. Yes. It's a waste of time. You have to go eluveve khona ngalo only ukuthi kuye report thina recently kwawela isihlahla lapha nanjo so kwathana iviki saseluveve but abantu they've been phoning and again your 704 is not a toll-free number. Nilamanga it's not a toll-free number. When you call kumele ube airtime izathatha isikhathi ilokhu ring angithi so lisitele khona vele nxa i-fault reportiwe alonda sitake and maybe takes 2 weeks abantu banamagetsi ansho but when those guys come it only take 5 minutes ukuthi balungise lapha only 5 minutes but sokule nyanga what is happening is this siyacela khonapha hayi ngiyabonga lami ukhuluma uyazi mina ngihambe ngathenga amagetsi ku5 Street ngo9 ngithenga amagetsi ngiyabuya ngifuna ukwajuice endlini but ithi network peace ngihambe kona phana bathi hayi hamba ngaphi ngalo kulo bhenguwe ngihambe kulo bhenguwe uthengisa amagetsi bathi hamba opposite ngihambe opposite bathi hamba ngale duzane lethe ngimase sebhenefit ngihambe ngale bathi ahambe eluveve ngize ngahambe eluveve mfowethu ngifike BF ngenyawo ngingalamali yokugana ngenyawo ngafike BM eluveve afika bathatha inamba zami njani bathi bayabuya but it took about 3 days ukuthi beze bebuye but fortunately babuya amagetsi ami sesebenza but please 704 leni lo akasebenzi asisebenzi 704 ngihlale evula indlela ugogo ngihlale evula indlela siyasheya singu-4 ekusheyeni kwethu khonapho ngaye sisithi siya-charges gudugudu levela sinika zona omunye uzethi mina kangijusi ngokuba kangila stofu kodwa uzambona elokuyisitofu kwakhe kwewayaring akufaka phakathi kweyolokudla sepheka sekufihlwa nalibeni lokhu elimtshajela uyabuya phakathi kwebusuku ndihlala nabanantana uyabuya phakathi kobusuku epheke ngakho kuyinto kwakhe ekufihlwa ubona amagetsi sepheki kuyehlula yini ukuthi njengobani thina singu-4 indlu-1 abantu bezesa bethi laba abasebenzisa inamba yabo bebabili nisifakele ethiwaya sodwa kuyehlula yini ngokuba sesidiniwe ngokubhadalela abantu abangafuni ukubhadala ifriji ayisasebenzi ngoba amagetsi akhona endlatshana ungalayithi isitofu acitsha elight ecitsha after 2 minutes ecitsha after 2 minutes elight after 2 minutes ecitsha khathesi asisasebenzisa isitofu sesisebenzisa igasi waya kodwa amagetsi siyathenga asiyekeli ukuthenga iproblem yona leyo ikithi ku-1055 no-1054 yabona no-1051 no-1050 no-1050 iproblem yona le same problem sahlala phansi singumakhelwane sinjalo safonela u-704 when no response sayela uveve no response bathi bayabuya just imagine $2 kuya lelo kuphenduka abantu bethi bayabuya udinge futhi enye $2 khonapha amagetsi futhi uyafuna ukuthenga sincedeni bantu sincedeni thina kathesi sesifelwe yi-TV ifriji kathesi ayisasebenzi ngendaba yona leyo ukuthi amagetsi acitshe layithi